thok kinong yalam kari Pakistan bakilayo pansiat ya santeli kiling sonya pom jongkarui India. Kat baka jing ya ken atap deng kari Pakistan bat kari India kadang ya klut cucu kat nang mi kisngi penban nakaliang kari Pakistan kalashim kabu penban banang aiding susu da kaba penmi shibun ki khobor thok khobor syukur haki babun kilat pathai khobor baper da kaba samye ki video bat kidur balaja hakisnem baladep bat ki jingja balaja haki wei pat ki benta jongkiri kap partai bat ban peni bat kamru bakadeka jingja bat ka jingsha bom haki benta jongkari India lengba ki sipai kari Pakistan kabalaya lam bakla ya ki babon ki paiba bat kilat pathai khobor ki ba sungai yakum kitai ki jingsam khobor thok napo kari Pakistan handai inda haba persang banti bnia ya kitai baro balapus nepelaj napo kari Pakistan kalong sisa ka bom dai kum kitai ki kam thok kam syukur kalam miru wat naka sentur jong defense minister kari Pakistan kata ukhawaja Asif hakapor baula syakshim interview haka CNN news ka India kalong baka klem hertma nengkong handai kala syulek ban ter yaki khandai teliki ying kibasuba bakidiki jakasa jongki leno haki benta jongkari Pakistan ukhawaja Asif ula jubab dakabong baka India kadai ban pentikna shua bakitegi jaka kidai balap penonkam dakileno haswa bakan lek terbom haba pensai leng bakarui India kalakam bakitegi jaka kidai kibalatikna balap penonkam daki kenhun sengleno badai napo kari Pakistani haba kelisyushu nakaliang katikan nongshim interview jongka CNN news kala kelibiang bahato pidon kisaki sabut bakari Pakistan kalayo bansiat ya kita kisanteli kijet ma jongkari India naba kari India kalakam bakamdon kano ka jingsisha bakum kata bagi jet ma jongka kin syasiat ukhawaja Asif ula jubab dakabong babaro kadailang baki khobor napo kari India hi om naki khobor jongkari Pakistan halor kitigi jingja baro kala klibiang bahato kari Pakistan kala penengkam daki tiartma badai napo kari China halor ketika jingja ula jubab dakabong bahwa kidon kitiar balat hit napo kari China hendrei la penbet penbiang hapo kari Pakistan hi bakinlong gibabit ban penengkam ula kop susu balada kari India kala bantit ya kitiartma napo kari France kari jongiru kadon ya kabor bantit ya kitiartma napo kari Russia China bat kiwe kiri banlong kasti jongka jingyada haba phaipat shakwei ka benta hakapar badang yat kador barba jongkari Pakistan waina ki MP kari Pakistan hi ula kentajur ya ukhawaja Asif ba uklemla ban pensisa lengba ki sakhi sabut halor ka jingkam juu bakari Pakistan kalayo ban siat iki santeli ki lingsonya pom jongkari India hakapor ba ula syakshim jingkli haka CNN news channels